okwijombuijwire bwazo kijaho bwa nyuma yo kucondoza bakakwata DHO wambarara Peter Sebutinde ngo ashobora okusente za chendiro ku ruga mitwari 15 zikaza mitwari 11 okugaruka hansi eze babire batandika kugabira ba VHTs bitu bakazanga bakesharinga mbwenerizo babantu aba bagaruka babeta babahereze emitwaro yabi 15 mu bwijwire ndero kwaba kuryo kushemererwa konka ababitwashanga amagomborora gabo bayibaza bebembeze babo ahubwo kubarwanira ihari abantu abakuru bakani benda kwiba sente zitu zo bakabazibire kugira ngo bakani benda kwiba bakabazibire ntwenda kusima leaders tabaro cya person witu umwana witu kandi ndaganense aho taturwanira chairman witu LC5 tutubiye tutarakabone webare chairman tabaraka sente kitwone mtwari 15 njino mbagombo okuru Gerard leaders tabaro Kandor district chairman Omurimbara district erizo ba VHT zobona batunga sente zabo mbwijwire kandi hamwe nabo ababire batungereza tayikiri anju 15 furu yareba ngo tushemeye kuba tutunga esente zito mu buryo burugwe kandi twazitunga mukora voluntary iwo nokora mushara bakushashura mwe nabwe kiwono wenda kwibaka sente kake kaba VHT je nkora ibabire bamanyirire umundagane nkuru hatuye umundagane so tinkwenda hagera umuntu nomuhagarika futekateka munaza kurya esente zo muntu wa hansi rero nyonshitamiraho umuntu aha bwa TV West nde Evans Taremwa Omurimbarara.